Reka nkwifurize kugira icyumweru cyiza tariki ya mbere Kamena 2025 nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel inje mu makuru agezweho muri kino gitondo. Mu makuru tugiye kugarukaho, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye Paris Saint-Germain Visit Rwanda yegukanye irushanwa rya UEFA Champions League. Ndakubwira ko kandi ingabo z'u Burundi zikomeje gutera FRN nyuma yaho yanze kuzifasha kurwanya M23. Abo muri Goma baburiye ku bisasu bihandagaye hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. LG iravuga ko Matata Ponyo yaburiwe irengero hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umubyeyi wa Rihana yitabye Imana. Ibi nabyo turabyinjira mu buryo burambuye. Aya makuru yose nandi naguteguriye ushaka kudukurikirana unyuze ku mbuga nkoranyambaga zose za Impuguke Info, yaba Facebook, X, YouTube ndetse na Vidimenta. Reka dutumike ngaruke mukatwinjira muri aya makuru mu buryo burambuye. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Boni nkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye hano kuri Impuguke Info. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimiye Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa yegukanye UEFA Champions League nyuma yo kunyagira Inter de Milan ibitego 5 ku busika, yesha ishema abakunzi bayo ndetse yewe n'abafatanyabikorwa barimo Visit Rwanda. Muri iri joro ryo kuri wa gatandatu tariki ya 31 Gicurasi 2025 nibwo kuri Stade Allianz Arena mu Budage habereye umukino wa nyuma ya UEFA Champions League, aho ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa yakinaga n'ikipe ya Inter de Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Icyo nakubwira nyuma y'uyu mukino, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yifashe urubuga by'umwihariko rwa X rukoreshwa n'abatari bake ashimira ikipe mu Bufaransa yatangiye gukorana na Visit Rwanda guhera mu mwaka 2019. Perezida Paul Kagame yagize ati, mwakoze Paris Saint-Germain, mbega umukino kureba biranejeje, mwateye ishema abafana n'abafatanyabikorwa. U Rwanda na Paris Saint-Germain bifitanye amasezerano n'ubufatanye binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, akaba yazageza mu mwaka 2028. Nk'umukino rero waranzwe no kunyagira ikipe ya Inter de Milan, ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kuza kuba rero nayo ishimangira ibyishimo by'umwihariko ku bafatanyabikorwa barimo Visit Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu Paul Kagame akaba yanejejwe n'ikipe. Icyo nakubwira ko nuko aya masezerano Paris Saint-Germain ndetse n'u Rwanda by'umwihariko binyuze muri Visit Rwanda agena ko
Paris Saint-Germain yamamaza Visit Rwanda ku kibuga cyayo Parc des Princes ndetse ikambara imyambaro yanditseho Visit Rwanda mu gihe cy'imyitozo, akaba ari Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa yarayegukanye irushanwa rya UEFA Champions League. Ubwo twavuga tuti ibyishimo byiza ku bakunzi b'ikipe barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame by'umwihariko n'abaho muri Visit Rwanda. Mu yandi makuru aramutse icyo nakuba nuko ingabo z'u Burundi zikomeje gutera FRN nyuma yaho yanze kuzifasha kurwanya mu 23. Ingabo z'u Burundi zikomeje kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe twaje intwaro wa FRN mu ishyamba rya Kibira nyuma yaho wanze kuzifasha kurwanya ihuriro AFC mu 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, akaba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bifatanya nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya AFC mu 23 kuva muri 2023. Banifatanya kandi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo by'umwihariko y'imitwarirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umusirikare wavuganye n'urubuga Source Media yasobanuye ko uburyo rero abarwanyi ba FRN basabwaga kujya ku rugamba kurwanya AFC mu 23 ariko ngo baratinya ahubwo bahungira mu ishyamba rya Kibira. Yagize ati kubyangwa kwabo kwafashwe nk'ubugambanyi, rero baraburiwe bahitamo guhungira muri Kibira. Muri Werurwe nibwo ingabo z'u Burundi zatangiye kugaba ibitero ku birindiro bya FRN muri komine Mabayi mu ntara Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Bizikomereza kandi mu ntangiriro za Gicurasi uyu mwaka wa 2025. Bivuga ko ku mpande zombi benshi bapfiriye muri iyo mirwano, abandi barakomereka. Tariki ya 21 Gicurasi ingabo z'u Burundi zagabye igitero ku birindiro bya FRN muri komine yitwa Bukinyana nyuma mu ntara ya Cibitoki, kandi ngo hapfuye inyeshyamba zigera kuri 12. Icyo nakubwira nuko umwofisiye watanze aya makuru yagize ati iki gitero cyari gishingiye ku makuru y'ubutasi yizewe. Umwe muri bo wavuye aho ngaho yaje gukusanya ku gahato ibiryo ku musozi, hanyuma rero byari bikaze cyane. Kuri iyi nshuro uruhande rw'u Burundi rwemeza ko umusirikare warwo umwe yapfiriye muri iyo mirwano, abandi 3 bagakomereka. Gusa nyine rukasobanura ko by'umwihariko runo rubuga ko nyine ingabo z'u Burundi zafashe inyeshyamba zigera kuri 5 za FRN. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye ihamya ko ingabo z'u Burundi zakajije ubufatanye na FRN, nubwo umubano w'iki gihugu n'u Rwanda nawo ukomeza kugenda uzamba guhera mu mwaka wa 2023. Mbere yuko AFC 23 ifata ibice by'ingenzi bya Kivu y'Amajyepfo nk'umujyi wa Bukavu, FRN rero icyo nakubwira nuko ari ibanye neza n'ingabo z'u Burundi ndetse we bakaba barafata akanyagana nyine yaba FRN ndetse ingabo z'u Burundi mu kurwanya umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Akaba ari cyo rero nakubwira kuri iyi ngingo hariya, yaba ingingo y'u Burundi ndetse yewe n'aba bavandimwe ba FRN bakomeje kugenda bakozanyaho. Mu yandi makuru ari kuvugwa abigoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baburiwe ku bisasu bihandagaye. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atanze impuruza ku bisasu byinshi byandagaye mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Inzobere mu bijyanye no gukurikirana ingaruka intwaro zishobora kugira ku baturage begereye uduce turimo CIC
umudogiteri yitwa Destine Naranda yavuze ko rero ibice bimwe byo mu mujyi wa Goma biri mu byandagayemo nyine ibi bisasu biturika. Naranda yasobanuye ko ibisasu bikomoka ku mirwano yabaye mu ntangiriro z'umwaka rero turimo 2025 yasize umutwe wa 23 wigaruriye mu mujyi wa Goma nyuma yo kwirukana miro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi nzobere ivuga ko kandi hagati ya Mutarama na Werurwe uyu mwaka abantu barenga 300 bakomerekejwe n'ibisasu impande zombi zari zihanganye zataye ku gasozi. Icyo nakubwira nuko kandi ivuga ko biriya bisasu nibura abantu bari mu barenga 1000 bakomerekejwe nabyo by'umwariko yewe n'intwaro zaje kuza kuba zibarizwa hariya nyine bakaba baravuriwe mu bitaro bya CBC Ndosho hariya muri kariya gace rero akaba ari cyo nakubwira. Icyo nakubwira nuko CICD yaburiye abantu bo mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibasaba kuba maso kwirinda gupfa gukora ku byo batazi kuko bishobora kuba byabagiraho ingaruka by'umwariko rero hariya muri kiriya gice cya Goma bavuga ko nyine hariyo ibisasu nyuma yuko M23 irwanye na leta ya Kongo ndetse leta ya Kongo ikanakubitwa umusubirizo ikirukanka zimwe mu mbundika zitaho ngaho yewe n'ibikoresho bya gisirikare bigasigara aho ngaho. Urumva ko nyine bikomeje kuba nabyo byaba ihurizo ku baturage batuye igice cya Goma. Ubwo ibi nabyo ni umukoro ukomeye kuba biriya bisasu by'umwariko byazavariya muri kara gace bari abaturage batuyemo kugira ngo bakomeze kubaho batekanye kandi mu mahoro arambye. Akaba icyo nakubwira rero kuri iyi ngingo ya bino bisasu. Mu yandi makuru kandi turacyari hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa rero Ponyo Matata yaburiwe irengero. Ishyaka rya Leadership et Gouvernement pour Développement RGD riravuga ko umuyobozi waryo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Auguste Matata Ponyo yaburiwe irengero. Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo era 2012 kugira 2017 ku butegetsi bwa Joseph Kabila yaburiwe irengero. Ishyaka rye mu itangazo ryasohoye kuri wa gatandatu tariki 31 Gicurasi 2025 ryavuze ko yabuze nyuma y'umunsi umwe akatiwe imyaka 10 yo gukora imirimo ya gahato. Ni igihano uyu mugabo yahawe nyuma yo guhamwa n'inkiko rero ari mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rero ko yanyereje agera kuri miliyoni 245 z'amadolari y'Amerika yari yaragenewe umushinga wo kubaka icyanya cy'inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi mu gace ka Bukanga Renzo. Akaba ariho rero hagombaga kubakwa nyine kiriya cyanya cy'inganda. Ishyaka rya Matata Ponyo rivuga ko nyine yaburiwe irengero mu gihe kandi hari andi makuru avuga ko nyine yaba yarahungiye mu Bubiligi nyuma yo gushobora gutoroka Repubulika Demokarasi ya Kongo aciye muri Kongo Brazzaville. Akaba ari Matata Ponyo waburiwe irengerero. Akaba benshi akomeje kwibaza ahantu ari nyamara yari yakatiwe n'inkiko muri rusange. Akaba ari cyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma kandi mu yandi makuru ari kugenda avugwa nuko muri aya masaha inkuru nayo iramutse ivugwa nuko umubyeyi w'umuvandimwe Rihana yitabye Imana. Reka nabyo tubyinjiremo mu buryo burambuye nkubwire se byagenze bite muri rusange kuri uyu mubyeyi wa Rihana, umwe mu bazwi cyane. Akaba nyine bivuga ko yitabye Imana rero muri rusange. Hanyuma icyo wamenya nuko Rihana
n'umwe mu bazwi cyane mu bihangano, aho umubyeyi wa Rihanna nyine yitwa Ronald Fenty, akaba ari se wa Rihanna, yitabye Imana ku myaka 70 yazize uburwayi. Yari amaze igihe ahanganye nabwo hariya i Los Angeles, nk'uko rero ikinyamakuru TMZ kibitangaza, kibanda ku nkuru z'imyidagaduro yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri rusange kikaba cyagiye kibigarukaho. Inkuru y'urupfu rw'umubyeyi wa Rihanna rero rwamenyekanye kuri uyu wa 31 Gicurasi 2025, ari nawo munsi bivuga ko nyine yaje kuza kuba yitabiraho Imana. Iki kinyamakuru cyavuze ko ku wa gatatu w'icyumweru turimo n'ubundi cyabonye ifoto y'umusaza wa Rihanna rero kuri uyu nguyu witwa Fenty yinjira mu bitaro bya Cedars Sinai Medical Center, ndetse yewe bagakeka ko n'uyu muhanzikazi bari kumwe mu modoka nubwo nyine atigeze agaragara. Uyu musaza yari asanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya Rihanna, umukobwa wabyaranye n'uwahoze ari umugore we witwa Monica Brantewente, akaba nyine bari kufatanya, ndetse yewe n'abandi bana babiri nabo uyu Fenty yabyaranye n'uriya mugore we. Icyo nakubwira nuko arasanganwe kandi abandi bana nka Jamie Fenty, Samantha Fenty, ndetse yewe na Candy Fenty, akaba umubyeyi wa Rihanna witabye Imana. Akaba ari cyo nakubwira kuri iyi ngingo. Ubwo kimwe n'abakunda Rihanna nyine twavuga ngo mukomeze kwihangana. Hanyuma kandi uwitwa Elon Musk aravugwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Umukire wa mbere kuri isi ya rurema Elon Musk akomeje kuvugwa gukoresha ibiyobyabwenge ku kigero kiri hejuru, bigira ingaruka ku myitwarire ye ya buri munsi. New York Times yanditse ko ibiganiro yagiranye n'abantu bari hafi ya Elon Musk yaje kuvumbura ko akoresha ibiyobyabwenge, by'umwihariko ikiyobyabwenge cyitwa ketamine, akaba ubusanzwe gishobora gukoreshwa nk'umuti wemewe rero utangwa na muganga, ukavura ibirimo agahinda gakabije. Gusa icyo nakubwira nuko uyu muti ukoreshejwe utatanzwe na muganga cyangwa se ugakoreshwa mu buryo bwo kwishimisha inshuro zirenze izagenwe, ufatwa nk'ikiyobyabwenge. Elon Musk yigeze kwandikirwa gukoresha uyu muti, akawukoresha rimwe mu byumweru 2 gusa, ngo nyuma yaho uyu mugabo yakomeje kuwukoresha, akajya anawuvanga n'indi miti cyangwa se ibindi biyobyabwenge rimwe na rimwe, akanayitwaza nyine mu ngendo ze zose yari afite yagendaga akora. Amakuru avuga ko kandi byaje kurangira Musk akoresheje rero ketamine irengeje urugero hafi ya buri munsi. Ku rundi ruhande, gukoresha ketamine bishobora kugira ingaruka zirimo kwangiza rero uruhago, kandi ngo uyu mugabo yabwiye inshuti ze ko uruhago rwe rwagize ikibazo kubera gukoresha ketamine nyinshi. Musk kandi icyo nakubwira nuko yakoresheje icyo bita Ambien, ikoreshwa mu gufasha abantu rero gusinzira. Anakoresha kandi yitwa Escantan, ndetse yewe na Prescateric, yewe na mushrooms. Ibi nabyo n'ibiyobyabwenge bishobora gukoreshwa nk'umuti, gusa nyine Elon Musk nyine yabikoresheje ku kigero kirenze icyagenwe. Uyu mugabo kandi ngo afitanye ibibazo na Claire Bush uzwi hariya muri Grimace, aho nyine baje kuba babyarana abana muri rusange. Akaba ari cyo nakubwira, harimo n'uwitwa X, umwana ukunzwe kuba nyine ari we uri kumwe na Elon Musk cyane. Umwana yamwise X, mu nyumvire nyaboneka. Musk ngo ashinjwa kandi kujyana uyu mwana hirya no hino ku isi, ibituma abura umwanya wo kuryama, ndetse akagira yewe n'umunaniro ukabije. Grimne ngo yifuza ko uyu mwana X abona ko nyine yabona ikiruhuko ntajye mu ruhame cyane, ariko Musk wenyine yaje kubamubera ibamba.
icyo nakubwira ni nyuma y'uko kandi uyu mugore we yari yariyemeje ndetse we yemeranya na masike ko batazajya nyine bajyana umwana wabo mu ruhame. icyo nakubwira ko uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko yabirenzeho ndetse yewe aza kuba aba ibamba. Bivuga ko masike kuri ubu ngubu nyine kugeza ku bana 14 amaze kubabyara kandi ngo aracyakomeje umushinga wo kubyara abandi bana benshi. Ni umuherwe rero witwa Elon Musk muri rusange, akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma kandi sinasoza aya makuru nakubwiye ko wenda mu yandi makuru kuvuga abanyamerika bari baraheze rero mu isanzure bahishuye ko ubwoba bari bafite ubwo barimo. Abanyamerika babiri yitwa Sunny Williams ndetse na Bonsu Wilimo akaba nyine barageze ku isarure matariki ya 18/25 y'amezi arenga 10 bamaze mu isanzure. Bahishiye ko batari bazi niba bazashobora gusubira ku isi amahoro nyuma yo guhura n'ikibazo bari mu rugendo. Aba bagiye mu isanzure muri Kamena 24 rwari urugendo rwa mbere rw'igerageza rwatwaye abantu mu cyogajoro nyine cya Starliner cyakozwe n'uwitwa Beyonge. Icyo nakubwira nuko uru rugendo rwari ruteganyijwe kumara iminsi 8 ariko nyine byarangiye rumaze amezi 9. Ubwo bageraga rero hafi y'ikigo mpuzamahanga cy'isanzure ICC babonye ko moteri z'icyo cyogajoro cyabo zananiwe bituma batabasha guhita bagaruka. Nyuma y'amezi 2 Wilimo we na mugenzi we bagarutse ku isi. Babwiye BBC gahuza miryango ko icyo gihe batari bizeye ko bashobora kuzagaruka. Umwagize ati twari tuzi ko tudashoboye kumanuka, byari bikomeye kumenya niba tuzabasha gusubira ku isi. Ibyo ntabwo byari bizwi. Nyuma yo kuguma mu isanzure igihe kirekire bagaruwe n'icyogajoro cya SpaceX kuko nyine cyari gifite ikibazo byateye impungenge ikigo cya Amerika gikora ibijyanye n'isanzure NASA. Icyo nakubwira nuko icyakora Boeing yagaragaje ko icyo cyogajoro cya Setana cyagarutse ku isi nta muntu urimo muri Nzeri 24. Yavuze ko kandi nubwo bamwe bavuga ko bari barafatiwe mu isanzure, aba bagenzi bemeje ko batigeze bumva na rimwe cyangwa se ngo babone umuntu muri rusange, ahubwo bari bizeye ko itsinda ryari ku isi ryari riri kubikurikirana. Umwati twari tuzi ko rero tugomba gukurikiranwa, twari tuzi ko abantu bose bari inyuma yacu bari ku isi. Icyo nakubwira nuko ikibazo cyabo rero muri rusange abantu banyamerika cyari cyarahagurukije benshi kuko nyine cyanatumye Perezida Donald Trump ashinja Joe Biden kubatererana, nubwo nyine byagaragaje ko bataje kuza kuba nyine batereranwa, ahubwo byari ibya politike. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo.